kubasuhuza tunabaha ikaze mwese mudukurikirana umwanya w'amakuru bagezweho mu Rwanda ndetse n'hirya no hino ku isi. Igiye kuyakugezaho ni Twahatanye Ihambo. Reka mushimire tubana kuri uyu murongo igihe cyose wo gukurikira ibiganiro byose bicaho, yaba amakuru ndetse n'ikiganiro cya siporo. Ndagushimiye cyane rero, reka nze tube dutangira n'ingingo z'ingenzi tuje kuba turambura muri aya makuru. Mu ngingo z'ingenzi tuba turambura muri aya makuru turababwira ko abagabo babiri bafatanywe udupfunyika 2,000 tw'urumogi mu karere ka Rubavu. Kandi turababwira ko Tshisekedi yemeye guhonga Amerika n'abanyaburayi amabuye y'agaciro ngo botse igitutu ku Rwanda. Naho Elon Musk yajyanywe mu nkiko n'umugore wamubyariye umwana wa 13. Trump we yongeye kwishyuza Ukraine inkunga Amerika yihaye mu ntambara. Uburusiya bwarashe muri Ukraine drone 267 mu ijoro rimwe. Ngaya makuru tuje kuba tuburambura, reka tuze ziyanzika nyuma kano karuko gatoya. Mu Rwanda, polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rubavu yataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho kwinjiza mu Rwanda udupfunyika 2,000 tw'urumogi barukuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bafatiwe mu mudugudu wa Terimbere, akagari ka Terimbere, umurenge wa Nyundo, akarere ka Rubavu kwa 22 Gashyantare 2025. Saa 9 z'amanywa nibwo ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kurwanya amagendo n'ibindi byaha ryafatiye mu cyuho aba bagabo barimo uw'imyaka 22 n'undi wa 31 bafite utwo dupfunyika tw'urumogi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba, SP Karekezi Twizere Bonaventure, yabwiye ikinyamakuru igihe ko bafatanywe uru rumogi bari barutwaye mu gikapu. Karekezi Twizere yashimiye abaturage batanze amakuru yatumye bafatwa, aboneraho no gushishikariza abaturage muri rusange kwirinda ibyaha bisa n'ibyo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yatangiye kureba uko yakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro igihugu cye kugira ngo nabyo bimufashe guhangana na M23. Amakuru y'iyi mikoranire ya Perezida Tshisekedi na Amerika yagarutsweho na New York Times. Iki kinyamakuru cyatangaje ko kuri ubu Tshisekedi wabuzayo acira n'ayamira kubera ingabo ze zikomeje gutakaza umusubirizo ibice zagenzuraga. Yemeye guha Amerika n'abanyaburayi amabuye y'agaciro y'igihugu cye kugira ngo arebe ko bamufasha guhangana na M23. Binyuze muri uyu mugambi, Tshisekedi yifuza ko ibi bihugu by'i Burayi na Amerika birushaho gushyira igitutu ku Rwanda ashinja gufasha umutwe wa M23. Ashimangira ko guha amabuye y'agaciro ibi bihugu bishobora gutuma iki gitutu kiyongera ndetse igihugu cye kikabona amahoro. Tshisekedi yemeye gutanga aya mabuye y'agaciro mu gihe urwego rw'ubucukuzi mu gihugu cye rwari rumaze igihe kinini rugaragaramo umubare munini w'ibigo binini by'Abashinwa birubyaza umusaruro kurusha Amerika n'Uburayi. Aya makuru agiye hanze mu gihe ibihugu nk'Ububiligi buza ku isonga mu gusahura umutungo wa Kongo, Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye gushyira igitutu ku Rwanda ndetse birukwangisha n'ibihano. Kwikubitira Amerika yahise inafatira ibihano General Retired James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, imushinja kuba umuhuza w'umutwe wa M23 n'u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu byo ku isi bifite umutungo kamere mwinshi cyane cyane ujyanye n'amabuye y'agaciro kuko ifite zahabu, diyama, cobra, copper, nickel, uranium, coltan, lithium n'andi menshi. Kongo ifite kandi umutungo kamere utarakorwaho ubarirwa muri miliyari 24 z'amadolari y'Amerika. Bituma aricyo gihugu cya mbere gikize ku isi hagendewe ku mutungo kamere wacyo mu gihe wose waba utunganyijwe. Bibarwa ko 48% bya cobra yacurujwe ku isi hose muri 2013 yavuye muri Kongo, mu gihe icyo gihe 47% by'ububiko bw'iri ku isi ariho yari iherereye. Imibare ya vuba yerekana ko 60% bya cobra iri ku isi iri muri Kongo, ni ukuvuga toni miliyoni 36. Tshisekedi afashe iki cyemezo mu gihe n'ubundi amabuye y'agaciro ya Kongo yarasanzwe afitweho ijambo n'amahanga, nyamara umubare munini w'abaturage b'igihugu cye babayeho mu bukene. Urugero, mu masezerano afite agaciro ka miliyari 300 z'amadolari y'Amerika, igihugu cya Kongo cyasinyanye na sosiyete zitandukanye zo mu mahanga zicukura cobra, amafaranga akigarukira mu byacukuwe ni 3%.
andi ajya mu mifuka y'abanyamahanga batifuriza iki gihugu neza. Bibarwa kandi ko 40% bya diyama icukurwa mu bice bya Kasai no muri Kivu zombi n'utundi duce twa nka Maniema na Katanga ijyanwa mu mahanga mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ni nako bigenda ko ku yandi mabuye atandukanye. Ni kenshi Tshisekedi yagiye yumvikana avuga ko intambara hanganyemo na M23 iterwa n'u Rwanda rushaka gusahura igihugu cye. Gusa umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka aherutse kubinyomoza. Kanyuka yatangaje ko batarwanira amabuye y'agaciro kuko mu bice bafashe bitarimo amabuye y'agaciro. Yagaragaje ko badaharanira uburenganzira bw'ubwoko bumwe, ahubwo baharanira uburenganzira bw'amoko yose. Atanga urugero rwo kuba akomoka Kasai ariko akaba ari mu ihuriro rya M23. Uyu mutwe uvuga ko intego yawo itari gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa, ahubwo ari ukubusaba kureka kwica abaturage. Tujye hanze ya Afurika. Elon Musk yajyanywe mu nkiko n'umugore wamubyariye umwana wa 13. Ashley Sitclay uherutse gutangaza ko yabyaye umwana wa 13 wa Elon Musk yamujyanye mu nkiko asaba ko uyu munyemari atagira uburenganzira kuri uyu mwana ndetse ko atifuza ko bazafatanya kumurera. Ni ikirego yagejeje ku rukiko agaragaza ko afite impamvu nyinshi zituma atifuza gufatanya na Elon Musk kurera umwana w'umuhungu baherutse kubyarana. Uyu mugore w'imyaka 26 yasabye urukiko ko rwamuha uburenganzira bwo kurera uyu mwana wenyine adafatanyije na Musk, ndetse ko atifuza ko uyu munyemari amugiraho uburenganzira, biri no mu byatumye atamwita izina rye. Yabwiye urukiko ko yigize ntibindeba kuva uyu mwana yavuka, dore ko atarigera ajya kumureba na rimwe, akaba atizeye uburere yamuha, ndetse byanamutumye atamuha izina rya se. Ashley yabwiye urukiko ko mu gihe Elon Musk yaba ashidikanya ko atari we se w'umwana, hafatwa ibizamini bya DNA kugira ngo bibyemeze. Uyu mugore kandi yavuze ko nubwo atifuza gufatanya na Elon Musk kurera umwana wabo, yamufasha mu buryo bw'amafaranga. Mu bindi byinshi uyu mugore yabwiye urukiko harimo ubutumwa bugufi yandikiwe na Musk bugaragaza ko uyu mugabo yifuza ko bakongera bakabyarana. Yavuze kandi ko umubano wabo watangiye muri Gicurasi 2023 agasama inda ya Musk muri Mutarama 2024. Elon Musk ajyanywe mu nkiko n'uyu mugore nyuma y'iminsi mike umuhanzikazi Jilime babyaranye abana 3 nawe amushinje ko yamutereranye mu kwita ku mwana wabo urembye. Biramutse bigaragaye ko Elon Musk yabyaranye n'uyu mugore, yaba ari umwana wa 13 abyaranye n'abagore 4. Naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gushimangira ko Ukraine igomba kwishyura Amerika amafaranga yose yayihaye mu gihe imaze mu ntambara n'Uburusi. Ibi ni bimwe mu byo Perezida Trump yatangarije mu nama rusange y'ibikorwa bya politiki yabereye muri leta ya Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku 22 Gashyantare 2025. Minisiteri y'Ingabo muri Amerika ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutanga inkunga ingana na miliyari 183 z'amadolari y'Amerika kuva muri Gashyantare 2022, harimo miliyari 66 z'amadolari yifashishijwe mu by'ubwirinzi. Gusa Perezida Trump we akavuga ko kubera ubuyobozi bubi hatanzwe miliyari 350 z'amadolari, Uburayi bugatanga miliyari 100 z'amadolari. Trump yakomeje gusaba ko Ukraine hamwe n'abaterankunga bayo bo mu Burayi bagaragaza uko iyo nkunga yose bahawe yakoreshejwe, ndetse yemeza ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabayeho mu mudendezo kubera amafaranga ya Amerika mu gihe cy'ubuyobozi bwa Joe Biden. Perezida Zelensky aherutse kuvuga ko Ukraine ifite amahirwe make yo gutsinda intambara mu gihe yaba idafashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa yanze gusinya amasezerano yatuma ibigo byo muri Amerika bigira 50% by'uburenganzira ku mutungo kamere w'igihugu cyiwe. Aya masezerano Trump avuga ko Amerika yari kuyabonamo inyungu igera kuri miliyari 500 z'amadolari. Trump aherutse kwita Zelensky umunyagitugu amushinja kwitesha amahirwe yo kugirana ibiganiro by'amahoro n'Uburusiya, ndetse avuga ko Ukraine idakwiye kwinubira kuba yirengagijwe mu biganiro byabereye Riyadh hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Mu gihe meze bityo, ubuyobozi bw'igisirikare cya Ukraine bwatangaje ko Uburusiya bwagabye igitero gikomeye cy'indege zitagira abapilote zizwe nka drone mu ijoro ryo kuri wa 22 Gashyantare 2025, gica agahigo ku kuba aricyo cyarashijwemo drone nyinshi inshuro imwe kuva intambara ihanganishije ibyo bihugu yatangira.
umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere Yulia Ignat yavuze ko Uburusiya bwarashe kuri Ukraine drone 267 aho 138 zahagaritswe n'ubwirinzi bw'igisirikare kirwanira mu kirere naho izindi 119 zaburiwe irengero ndetse ntabwo zigeze zigira icyo zangiza. Inzego z'ubutabazi zavuze ko hari drone zimwe zaba zaciye muri humye zikangiza byinshi mu bice bitandukanye muri icyo gihugu. Iki gitero cy'Uburusiya kibaye mu gihe huzuye imyaka 3 iyi ntambara ihanganishije ibihugu bibiri itangiye. Nta makuru arajya hanze avuga abantu bapfiriye muri ibi bitero, ariko imibare yatangajwe n'inzego z'ubutabazi igaragaza ko byibura abantu 3 aribo bakomeretse. Ku rundi ruhande, Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko Ukraine nayo yaraye irashe drone 20 ku gihugu cyabo, ariko zahise ziburizwamo n'ubwirinzi bw'igihugu cy'Uburusiya. Nuko dusoje amakuru yaragezweho kuri uyu munsi, reka mbararikira andi makuru aza kubagezweho n'ubundi aca kuri uyu murongo. Njye nitwa Daniel Mbo mwabanye, ndagushimiye cyane rero, Imana iguhire. Ciao ciao.